Na letu MH370 bilo je 239 ljudi. Avion vredan $100 miliona nestao je bez traga. Više od 10 godina kasnije, svet i dalje nema odgovor na jedno pitanje: gde je završio? 8. mart 2014. godine za većinu ljudi je to bio sasvim običan dan. Na međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru putnici polako ulaze u avion kompanije Malaysia Airlines koji nosi oznaku MH370. Konačna destinacija je Peking, glavni grad Kine. U avion ulazi ukupno 239 ljudi, 227 putnika i 12 članova posade. Među njima su porodice koje idu na odmor, poslovni ljudi, studenti, deca i penzioneri. Niko od njih ne može ni da nasluti da će narednih nekoliko sati postati deo najveće misterije u istoriji civilnog vazduhoplovstva. U narednim minutima avion će nestati, neće poslati poziv u pomoć, neće prijaviti kvar, neće se srušiti pred očima kontrolora leta. Jednostavno će nestati. Više od 10 godina kasnije, uprkos najskupljoj i najopsežnijoj potrazi ikada sprovedenoj na moru, glavni deo olupine i dalje nije pronađen. Kako je moguće da Boeing 777, jedan od tehnološki najnaprednijih putničkih aviona svog vremena, nestane bez traga? Da li je u pitanju nesreća, samoubistvo pilota, otmica, terorizam ili nešto potpuno drugo? Ovo je priča o letu MH370. Malaysia Airlines Flight 370 bio je redovna međunarodna linija između Kuala Lumpura i Pekinga. Ruta je bila jedna od najprometnijih u Aziji. Na njoj su svakodnevno leteli deseci aviona. Ništa nije ukazivalo da će ovaj let biti drugačiji. Avion koji je trebalo da obavi let bio je Boeing 777, registrovan pod oznakom 9MMRO. Bio je star nešto manje od 12 godina. Za Boeing 777 to nije velika starost. Ovaj tip aviona projektovan je da leti više decenija uz redovno održavanje. Do tada je 9MMRO imao preko 53.000 sati leta i skoro 8.000 poletanja. Kompanija Malaysia Airlines tvrdila je da je avion bio potpuno ispravan. Poslednji veliki servis urađen je prema planu. Samo nekoliko sati pre poletanja zamenjena je jedna guma na glavnom stajnom trapu, što je rutinska procedura koja nema veze sa kasnijim nestankom. Do danas nije pronađen ni jedan dokaz da je avion imao ozbiljni tehnički kvar pre poletanja. Na letu se nalazilo 227 putnika iz 14 država. Najviše ih je bilo iz Kine, čak 153, zatim iz Malezije, tu su bili putnici iz Indonezije, Australije, Indije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Irana, Rusije, Ukrajine, Novog Zelanda, Kanade i Holandije. Među njima su bile čitave porodice, mala deca, bračni parovi, poslovni ljudi, turisti. Niko od njih nije bio poznata javna ličnost. Kasnije će pažnju privući dvojica putnika koji su putovali sa ukradenim pasošima. Vrlo brzo pojavile su se priče da se radi o teroristima. Međutim, istraga će pokazati da su u pitanju bili mladići iz Irana koji su pokušavali ilegalno da emigriraju u Evropu. Nisu pronađeni dokazi da su povezani sa bilo kojom terorističkom organizacijom. O tome ćemo detaljnije govoriti kasnije. Što se posade tiče, avionom je komandovao kapetan Zahir Ahmad Shah. Imao je 53 godine, bio je jedan od najiskusnijih pilota Malaysia Airlinesa. Iza sebe je imao više od 18.000 sati leta. Važio je za veoma sposobnog pilota, bio je instruktor, obučavao je mlađe pilote. Kod kuće je imao simulator letenja koji je sam sastavio. To u pilotskom svetu nije ništa neobično. Mnogi profesionalni piloti koriste simulatore kako bi usavršavali procedure. Kasnije će upravo taj simulator postati jedan od najkontroverznijih delova cele istrage.
Pored njega nalazio se kopilot Abdul Hamid. Imao je samo 27 godina, bio je u završnoj fazi obuke za kapetana. Iza sebe je imao oko 2700 sati leta i za razliku od kapetana nije imao nikakvu problematičnu prošlost. MH370 poleće iz Kuala Lumpura 8. marta 2014. godine u nekih 40 minuta otprilike iza ponoći po lokalnom vremenu. Vreme je idealno, nema oluja, vidljivost je odlična. Avion dobija dozvolu za poletanje i penje se na planinarnu visinu od 35.000 stopa, odnosno oko 10.700 metara. Sve protiče potpuno normalno, posada komunicira s kontrolom leta. Automatski sistem šalje podatke kompaniji. Transponder radi, radar prati avion. Ništa ne ukazuje da postoji bilo kakav problem. Tokom prvih 40 minuta leta, MH370 izgleda kao hiljade drugih letova koji svake noći prolaze tim vazdušnim prostorom. Ali upravo tada počinje nešto što će zauvek promeniti istoriju avijacije. U 1:20 ujutru po lokalnom vremenu avion se približava granici između malezijskog i vijetnamskog vazdušnog prostora. Po uobičajenoj proceduri, kontrola leta u Kuala Lumpuru predaje avion kolegama u Ho Chi Minhu. Kapetan tada izgovara poslednje potvrđene reči koje će ikada biti zabeležene sa leta MH370. Good night, Malaysian 370. To je potpuno normalna poruka, ništa u njegovom glasu ne ukazuje na paniku. Nema prijave kvara, nema hitnog slučaja, nema promene kursa, nema ničega što bi izazvalo sumnju. Manje od 2 minuta kasnije događa se nešto gotovo nezabeleženo u istoriji modernog vazduhoplovstva. Transponder aviona prestaje da emituje signal, za civilnu kontrolu leta MH370 praktično nestaje. Ali ono što tada niko nije znao jeste da avion nije pao, tek je počeo svoje posljednje putovanje. Kada putnički avion leti na velikim visinama, kontrola leta ga ne prati samo pomoću primarnog radara. Mnogo važniji je sekundarni radar koji radi preko uređaja u samom avionu, transpondera. Najjednostavnije rečeno, primarni radar vidi objekat na nebu, dok transponder govori kontrolorima koji je to avion, na kojoj je visini i kojom brzinom leti. U 1 ujutru i 21 minut po lokalnom vremenu događa se nešto neobično. Transponder MH370 prestaje da šalje podatke. Na ekranima civilne kontrole leta avion jednostavno nestaje. Važno je naglasiti jednu stvar, gašenje transpondera samo po sebi ne znači da se avion srušio. To može da se dogodi zbog ozbiljnog električnog kvara, ručnog isključivanja ili oštećenja sistema. Ali u modernim avionima poput Boeinga 777 potpuno slučajan kvar koji bi ugasio samo transponder, a ostavio avion sposobnim za let, smatra se malo verovatnim, gotovo nemogućim. Zašto niko nije odmah posumnjao? Ovo je pitanje koje mnogi postavljaju. Zašto alarm nije odmah podignut? Odgovor je jednostavan. Kontrola leta u Kuala Lumpuru očekivala je da će avion preuzeti kontrolori u Ho Chi Minhu. Istovremeno, Vijetnam je očekivao da avion uskoro uđe u njihov vazdušni prostor. Nekoliko minuta, obe strane mislile su da je avion kod one druge. Tek kada je MH370 nije uspostavio kontakt sa vijetnamskom kontrolom leta, počelo je ozbiljno uzbunjivanje. Ali tada je već prošlo dragoceno vreme. Dok je civilna kontrola mislila da je avion nestao, vojni radar Malezije i dalje je registrovao jednu veliku letelicu. Za razliku od civilnog radara, vojni radar ne zavisi od transpondera. On jednostavno vidi objekat. I upravo zahvaljujući njemu, otkriveno je nešto šokantno. Umjesto da nastavi ka Pekingu, avion je napravio oštar zaokret udaru. Ne blagi, ne slučajni, već manevar od skoro 180 stepeni. Zatim je preleteo nazad preko malezijskog poluostrva. Drugim rečima, neko je promenio kurs. I to vrlo precizno.
Sad, postavlja se pitanje da li je to mogao da uradi autopilot. Teoretski, odgovor je da. Ali neko je morao da unese novu rutu u flight management sistem, odnosno računar koji upravlja navigacijom. Druga mogućnost je da je pilot ručno upravljao avionom. U oba slučaja ovakav zaokret nije mogao da nastane sam od sebe. To je jedan od razloga zbog kojih su istražitelji veoma rano zaključili da je promjena kursa gotovo sigurno bila namerna. Međutim, namerno ne znači automatski i zlonamerno. Ako je u avionu izbio požar ili dim u kokpitu, posada je mogla da odluči da se vrati prema najbližem aerodromu. To će kasnije postati jedna od glavnih alternativnih teorija. Još jedna zanimljiva činjenica. Avion nije leteo nasumično. Nakon zaokreta prošao je kroz nekoliko napred definisanih vazdušnih navigacijnih tačaka koje koriste profesionalni piloti. To je izgledalo kao pažljivo isplanirana ruta. Ne kao haotičan pokušaj da se avion spasi. Zbog toga mnogi istražitelji smatraju da je osobi koja je upravljala avionom taj vazdušni prostor bio veoma dobro poznat. Sad, zašto ga vojska nije zaustavila? Ovo je još jedno pitanje koje se često postavlja. Ako je vojni radar video avion, zašto nisu poslati lovci? Malezijska vojska kasnije je objasnila da je objekat identifikovan kao veliki putnički avion koji ne predstavlja neposrednu pretnju. U tom trenutku niko nije znao da je reč o MH370. Takođe, noću je iznad tog područja bilo mnogo redovnih letova. Tek kada su kasnije upoređeni radarski podaci, postalo je jasno da je misteriozni objekat bio upravo nestali Boeing. Zbog toga je malezijska vojska kasnije bila oštro kritikovana. Mnogi smatraju da je reakcija bila prespora. Negde oko 2 sata i 22 minuta iza ponoći, avion nestaje i sa vojnog radara. To, međutim, ne znači da je pao. Jednostavno je izašao iz dometa radarskih stanica. Od tog trenutka počinje najveća nepoznanica. Više nijedan radar na svetu pouzdano nije pratio MH370. Ali, jedan sistem ipak jeste znao da je avion još uvek u vazduhu. I to potpuno slučajno. Kompanija Inmarsat upravljala je satelitima za komunikaciju sa avionima širom sveta. Oni nisu pratili letove kao radar. Njihovi sateliti povremeno su provjeravali da li je avion i dalje bio povezan na mrežu. To je slično kao kada mobilni telefon povremeno javi baznoj stanici da je uključen. Ti kratki automatski signali nazivaju se handshake, odnosno rukovanje. Nisu sadržali informacije o tome gde se avion nalazi, ali su dokazivali jednu veoma važnu stvar. Avion je i dalje bio živ. Nakon što je nestao sa radara, MH370 nastavio je da odgovara satelitu, a prvi odgovor stigao je nešto posle 2 sata ujutru. Zatim još jedan, pa još jedan. Ukupno je zabeleženo 7 automatskih satelitskih kontakata. Poslednji je registrovan oko 8:20 ujutru. To znači da je avion ostao u vazduhu još skoro 7 sati nakon što je nestao sa civilnog radara. To je potpuno promenilo istragu i umjesto da traže olupinu u Južnom kineskom moru, istražitelji su morali da razmatraju mogućnost da je avion odleteo hiljadama kilometara dalje. Sad, postoje 2 moguća pravca. Na osnovu satelitskih podataka, Inmarsat je mogao da izračuna samo približnu udaljenost aviona od satelita, ali ne i tačnu poziciju. To je značilo da je MH370 mogao biti bilo gde na ogromnom luku koji se protezao prema severu duboko u centralnoj Aziji ili prema jugu preko Indijskog okeana. Mesecima su istražitelji analizirali brzinu aviona, Dopplerov efekat satelitskog signala, vreme prenosa signala, meteorološke uslove i potrošnju goriva. Na kraju su gotovo svi podaci ukazivali na jedan zaključak. MH370 je najverovatnije odleteo duboko na jug Indijskog okeana. To je oblast udaljena hiljadama kilometra od bilo kakvog kopna. Ako je zaključak tačan, avion je završio u jednom od najnepristupačnijih delova okeana na planeti.
dolazimo do jednog od glavnih pitanja koje glasi šta se dešavalo u avionu. Ovo je verovatno najteže pitanje u cijeloj istrazi. Nakon što je MH370 nestao sa civilnog radara i napravio zaokret nazad preko Malezije, avion je prema satelitskim podacima ostao u vazduhu još skoro 7 sati. Ali, šta se za to vreme dešavalo u kokpitu, da li su putnici bili svesni, da li je neko pokušao da uđe u pilotsku kabinu, da li je posada bila živa, nažalost, ni jedno od tih pitanja nema konačan odgovor. Međutim, postoje scenariji koji se mnogo bolje uklapaju u dokaze od drugih. Sad, postavlja se još jedno pitanje, zašto niko nije pozvao porodicu? Ovo je jedno od pitanja koje se najčešće postavlja. Ako je avion leteo još 7 sati, zašto niko nije pozvao, zašto nije poslat SMS, zašto nije bilo oproštene poruke? Na prvi pogled deluje čudno, i to veoma. Ali kada se pogleda kako funkcionišu mobilne mreže i let na visini od oko 11 km, odgovor postaje mnogo logičniji. Mobilni telefoni nisu projektovani da rade na toj visini. Bazne stanice na zemlji šalju signal uglavnom horizontalno prema korisnicima na tlu. Na 11.000 metara avion se kreće brzinom od oko 900 km na sat. Telefon bi za nekoliko sekundi preskočio iz jedne ćelije mreže u drugu. Čak i kada bi na kratko uhvatio signal, veza bi bila veoma nestabilna. Zato putnici na međunarodnim letovima uglavnom nemaju mobilni signal, osim ako avion nema poseban satelitski sistem za internet ili telefoniju. MH370 nije imao sistem koji bi omogućavao putnicima da koriste obične mobilne telefone tokom leta. Sad, šta je sa telefonima koji su navodno zazvonili? Godinama se na internetu ponavlja tvrdnja da su članovi porodica zvali putnike i da su telefoni zvonili. To jeste tačno. Ali mnogi pogrešno protumače šta to znači. Kada pozovete mobilni telefon, signal zvona često generiše mreža operatera, a ne sam telefon. Drugim rečima, odnosno prostim rečima, to što je neko čuo zvono ne znači da je telefon zaista bio povezan na mrežu ili da je bio uključen. Telekomunikacijni stručnjaci kasnije su objasnili da se iz tih poziva ne može zaključiti da su telefoni bili aktivni ili da je neko mogao da odgovori. Drugim rečima, to nije dokaz da su putnici bili živi satima nakon nestanka. Sad dolazimo do jednog jako zanimljivog pitanja koje glasi da li je moglo da dođe do dekompresije. Jedna od najpoznatijih teorija jeste takozvani ghost flight, odnosno let duh. Prema toj teoriji, u avionu je došlo do naglog ili sporog gubitka pritiska. Na visini od oko 11 km, vazduh je toliko redak da čovek bez kiseonika vrlo brzo počinje da gubi sposobnost razmišljanja. Ovo stanje naziva se hipoksija. Prvi simptomi nisu dramatični, naprotiv. Ljudi često postaju pospani, osjećaju euforiju, izgube sposobnost rasuđivanja. Ne shvataju da umiru. Ako se kiseonik ne vrati, dolazi do gubitka svesti. Zbog toga piloti u slučaju dekompresije imaju svega nekoliko desetina sekundi da stave svoje maske za kiseonik. Na primjer, zamislimo da iz nekog razloga avion gubi pritisak. Maske za kiseonik automatski bi ispale iz plafona, ali one ne sadrže kiseonik za ceo let, već samo približno 12 do 20 minuta. Njihova svrha je da putnici ostanu živi dok avion hitno ne siđe na visinu na kojoj može normalno da se diše. Ali MH370 nije se spustio. Nastavio je da leti na velikoj visini. Ako bi se to zaista dogodilo, većina ljudi u putničkoj kabini izgubila bi svest mnogo pre nego što bi ostala bez goriva. Ako je autopilot bio uključen, avion bi mogao da leti potpuno sam. Boeing 777 može satima da održava zadatu visinu, brzinu i pravac, sve dok ne ostane bez goriva. U tom slučaju, avion bi nastavio da leti kao da se ništa nije dogodilo.
te kada bi se motori ugasili zbog nedostatka goriva, autopilot bi prestao da funkcioniše. Tada bi avion počeo nekontrolisano da pada prema okeanu. Upravo zbog toga ova teorija nosi naziv Ghost Flight. Iako zvuči logično, postoji jedan veliki problem. Ako je došlo do slučajne dekompresije, kako objasniti gašenje transpodera? Kako objasniti precizan zaokret nazad preko Malezije? Kako objasniti da avion prolazi kroz unapred definisane navigacione tačke? Sve to izgleda kao niz svesnih radnji. Zbog toga mnogi istražitelji smatraju da sama dekompresija nije dovoljna da objasni sve što se dogodilo. Moguće je da se dekompresija dogodila kasnije, ali vrlo teško može objasniti prve događaje nakon nestanka. Sljedeće pitanje na koje smo naišli jeste da li su putnici pokušali da uđu u kokpit. Ovo je jedno od pitanja na koje vjerojatno nikada nećemo dobiti odgovor. Nakon napada 11. septembra 2001. godine, vrata pilotskih kabina na putničkim avionima postale su izuzetno ojačane. Mogu se zaključati iznutra, veoma ih je teško nasilno otvoriti tokom leta. Ako je neko u kokpitu odlučio da ih ne otvori, putnici praktično nisu imali način da uđu. To bi moglo objasniti zašto nije bilo fizičko preuzimanje kontrole nad avionom, čak i ako je u kabini nastala panika. A šta se dešavalo sa stjuardesama? Ni o tome nema pouzdanih podataka. Ali važno je znati da i članovi kabinskog osoblja zavise od istog sistema pritiska kao i putnici. Ako bi došlo do ozbiljne dekompresije i avion se ne bi spustio, ni oni ne bi mogli dugo da ostanu svesni bez dodatnog kiseonika. Sad, šta danas misle stručnjaci? Većina stručnjaka smatra da postoje dve mogućnosti koje se najbolje uklapaju u dostupne dokaze. Prva je da je neko u kokpitu namerno promenio kurs, a da su putnici kasnije ostali bez svesti zbog nedostatka kiseonika. Druga je da je došlo do ozbiljnog tehničkog problema, nakon čega je posada pokušala da vrati avion, ali je kasnije izgubila kontrolu ili svest. Za obe teorije postoje argumenti, ali nijedna ne objašnjava baš svaki detalj. Sada dolazimo do čoveka koji je već više od 10 godina u centru svih rasprava. Kapetan aviona Zaharije Ahmad Šah. Da li je bio iskusan pilot koji je pokušavao da spase avion? Ili čovek koji je pažljivo isplanirao jednu od najzagonetnijih tragedija u istoriji? Ovaj čovek u trenutku nestanka imao je 53 godine i bio je jedan od najiskusnijih pilota kompanije Malaysia Airlines. Iza sebe je imao više od 18.000 sati leta, što znači da je proveo više od 2 godine života u vazduhu. Bio je instruktor letenja, obučavao je mlađe pilote. Kolege su ga opisivale kao smirenog, profesionalnog i izuzetno sposobnog. Nije imao istoriju ozbiljnih incidenata u letenju. Na prvi pogled ništa nije ukazivalo da bi upravo on mogao biti ključ cele misterije. Ali kada je istraga počela, policija je pregledala njegov život do najsitnijih detalja. Nekoliko dana nakon nestanka aviona, malezijska policija ulazi u njegovu kuću. Oni zaplenjuju računare, telefone, tablete, dokumentaciju i simulator letenja koji je sam sastavio. U početku na njemu nije pronađeno ništa posebno, ali godinama kasnije pojavljuje se informacija koja će izazvati ogromnu pažnju. Na hard disku simulatora pronađene su rute koje vode duboko u južni Indijski okean. U nekim simulacijama avion završava upravo u oblasti u kojoj istražitelji veruju da je završio MH370. Odmah su se pojavili naslovi, pilot je uvežbavao samoubistvo, ali da li je to zaista tačno? Ne baš. Forenzičari su pronašli više obrisanih simulacija leta. Neke od njih završavale su daleko od aerodroma. Jedna ruta vodila je prema južnom Indijskom okeanu. Međutim, nije pronađen kompletan scenario koji bi pokazao da je pilot uvežbavao nestanak MH370.
Nije pronađena beleška, nije pronađen plan. Nije pronađena poruka, nije pronađen motiv. Drugim rečima, simulator jeste izazvao sumnju, ali nije postao dokaz. Važno je znati da su profesionalni piloti često eksperimentisali sa simulatorima. Isprobavaju neobične rute, vanredne situacije ili sletanja na različite aerodrome. Sama činjenica da je neka ruta postojala ne znači automatski da je bila plan za stvarni let. Tokom istrage mediji su objavili brojne tvrdnje o njegovom privatnom životu. Da se razvodio, da je bio depresivan, da je bio usamljen, da je imao ljubavne probleme. Koliko je od toga zaista tačno? Zvanično, vrlo malo. Da, postoje navodi da je imao bračne probleme, da, poznato je da je dosta vremena provodio sam. Ali istražitelji nisu pronašli medicinsku dokumentaciju koja bi pokazala da je lečen od teške depresije ili druge psihičke bolesti. Nijedan psihijatar nije izjavio da je bio suicidan. To ne znači da nije mogao imati probleme, ali znači da za to nema čvrstih dokaza. Jedan detalj se često spominje. Na dan nestanka aviona, opozicioni političar kojeg je Zaharija podržavao osuđen je na zatvorsku kaznu. Neki smatraju da ga to emocionalno pogodilo. Međutim, ne postoji nijedan dokaz da je ta presuda povezana sa događajima na letu MH370. To ostaje čisto nagađanje. A šta kažu njegove kolege? Većina njegovih kolega nije verovala da bi mogao namerno da ubije 238 ljudi. Opisivali su ga kao čoveka koji je voleo letenje, bio je aktivan na internetu, pravio je video snimke o avijaciji, pomagao je mlađim pilotima i bio je poznat kao neko ko je sate provodio usavršavajući svoje znanje. Za mnoge koji su ga poznavali, ideja da bi planski izvršio masovno ubistvo bila je nezamisliva. Ipak, deo istražitelja i brojni stručnjaci smatraju da se upravo teorija o pilotu najbolje uklapa u dostupne činjenice. Zašto? Pa prvo, transponder je ugašen u trenutku kada je avion prelazio između dva kontrolna centra. To je vreme kada bi nestanak mogao najduže da ostane neprimećen. Drugo, zaokret je bio precizan. Treće, ruta je vodila preko poznatih navigacionih tačaka. Četvrto, avion je nastavio da leti satima bez komunikacije. Peto, nije bilo pokušaja prinudnog sletenja. Šesto, nije poslat poziv u pomoć. Za mnoge stručnjake sve to više liči na niz namernih odluka nego na slučajan sled događaja. Ovde ipak postoji i druga strana. Ako je pilot zaista želeo da izvrši samoubistvo, zašto nije jednostavno oborio avion odmah? Zašto bi letao još skoro 7 sati? Zašto bi rizikovao da ga primete radari drugih država? Zašto nije ostavio oproštenu poruku? Zašto nije napisao manifest? Zašto nije ostavio nikakav dokaz? Većina pilota koji su u prošlosti namerno oborili putničke avione ostavila je makar neki trag, poruku, dnevnik, medicinsku istoriju ili jasne znake psihičkih problema. Kod Zaharija ništa slično nije pronađeno. Zbog toga ni danas ne postoji konsenzus. A što se tiče kopilota Abdula Hamida, bio je znatno mlađi i imao je mnogo manje iskustva. Istraga nije pronašla dokaze da je bio povezan sa nestankom. Nije imao sumnjivu finansijsku istoriju, nije bio na listama bezbednosnih službi. Nije pronađeno ništa što bi ga povezivalo sa terorizmom ili planiranjem otmice. U većini analiza smatra se da je, ako je u pitanju bila namerna akcija iz kokpita, kopilot verovatno nije bio njen organizator. Međutim, ne znamo ni da li je u tom trenutku bio u kokpitu ili van njega. To je jedan od detalja koji nikad nije razjašnjen. Dakle, šta do sada znamo? Pilot je imao veliko iskustvo, njegov simulator izazvao je ozbiljnu pažnju istražitelja, ali nije postao dokaz. Nije pronađen jasan motiv, nije pronađena oproštena poruka. Ipak, mnogi elementi leta više odgovaraju namernom upravljanju
nego slučajnom kvaru. Ali ako pilot možda nije odgovoran, ko jeste? Da li je avion mogao biti otet? Da li su dvojica putnika sa ukradenim pasošima bili deo plana? Da li je u pitanju bio teroristički napad? U narednom delu analizirat ćemo svaku teoriju o otmici i terorizmu jednu po jednu uz odgovore šta je potvrđeno, a šta je tokom istrage odbačeno. Tu ćemo razbiti neke od najraširenijih mitova koji se i danas šire internetom. Dolazimo do pitanja da li je u pitanju bio teroristički napad. Čim je MH370 nestao, gotovo se sve svetske bezbednosne službe razmatrale jednu mogućnost. Da li je avion otet? To nije bilo neobično pitanje. Samo 13 godina ranije dogodili su se napadi 11. septembra, a bezbednosni sistemi širom sveta bili su posebno osjetljivi na mogućnost otmice putničkih aviona. Već prvih dana istraga se fokusirala na putnike. I vrlo brzo otkriveno je nešto što je izazvalo paniku, a to je dvojica putnika sa ukradenim pasošima. Na letu su bila dvojica muškarca koji su putovali sa pasošima prijavljenim kao ukradeni. Jedan pasoš pripadao je državljaninu Italije, drugi Austrijancu. Kada je vest dospela u medije, mnogi su bili uvereni da je slučaj rešen. Naslovi su glasili teroristi oteli avion, ali stvarnost je bila drugačija. Sad, ko su bili ti ljudi? Nakon istrage utvrđeno je da su to bili mladi Iranci. Nour Mohamed i Delavar Sejed Mohamed Reza, jedan star 19, drugi 29 godina. Njih dvojica nisu imali veze sa poznatim terorističkim organizacijama. Prema istrazi pokušavali su da ilegalno stignu u Evropu koristeći ukradene pasoše, što je, nažalost, česta praksa u međunarodnim migratskim rutama. Njihove porodice, putne rute i kontakti detaljno su provereni. Nisu pronađeni dokazi da su planirali napad. Interpol je saopštio da ništa ne ukazuje na terorističku pozadinu njihovog putovanja. Drugim rečima, ukradeni pasoši jesu bili ozbiljni bezbednosni propust, ali nisu dokaz otmice. Da li je ISIS preuzeo odgovornost? Ne. Nijedna velika teroristička organizacija nije preuzela odgovornost za nestanak ovog leta. To je veoma neobično. Terorističke grupe uglavnom žele publicitet. Ako organizuju veliki napad, gotovo uvek pokušavaju da ga predstave kao svoju akciju. U slučaju MH370 to se nije dogodilo. Nije objavljen kreditabilan snimak, nije objavljeno saopštenje koje bi istraga potvrdila kao autentično. To značajno slabi teoriju o klasičnom terorističkom napadu. Sad, da li je avion mogao biti otet iz putničke kabine? Teoretski da, praktično veoma teško. Posle 11. septembra vrata kokpita postala su oklopljena i zaključavaju se iznutra. Ako piloti ne žele da ih otvore, gotovo ih je nemoguće probiti tokom leta. To znači da bi otmičari morali da uđu u kokpit pre zaključavanja ili da imaju pomoć iznutra. Za to ne postoji ni jedan potvrđen dokaz. Sad stižemo dalje do mogućnosti bombe. I ova teorija je ozbiljno razmatrana. Da li je eksploziv mogao da uništi komunikacione sisteme? Mogao bi. Ali, eksplozija koja bi bila dovoljno jaka da onesposobi avion, gotovo sigurno bi ostavila tragove na radaru ili izazvala brzo obaranje letelice. MH370 je prema satelitskim podacima leteo još skoro 7 sati. To se ne uklapa u scenario velike eksplozije. Jedna od najpoznatijih teorija zavere vezana je za kompaniju Freescale. Na letu je bilo više zaposlenih te kompanije. Na internetu se često tvrdi da su nosili revolucionarnu tehnologiju, da su ubijeni zbog patenta ili da je neko želeo da preuzme njihova otkrića. Problem je što za ove tvrdnje ne postoje dokazi. Da, na letu je bilo zaposlenih kompanije, ali nije dokazano da su radili na tajnom projektu koji bi mogao objasniti nestanak aviona.
niti postoji dokaz da je neko zbog toga organizovao otmicu. Ova priča uglavnom potiče sa blogova i sajtova koji ne navode proverljive izvore. Sad, da li su američke ili kineske službe imale veze? Tokom godina pojavile su se teorije da su CIA, NSA, kineske službe ili neka druga obavještajna agencije preuzele kontrolu nad avionom ili prikrile njegovu sudbinu. Za ovakve tvrdnje nije pronađen ni jedan poverljiv dokaz. To ne znači da su sve aktivnosti obavještajnih službi poznate javnosti, ali u slučaju MH370 nijedna zvanična istraga nije pronašla materijal koji bi potvrdio takav scenarij. Jedna od najpoznatijih teorija zavere tvrdi da avion nije pao u Indijski okean, već da je sleteo na američku vojnu bazu Diego Garcia. Na prvi pogled ova priča zvuči intrigantno, ali kada se uporedi sa poznatim podacima, pojavljuje se više ozbiljnih problema. Satelitski podaci ne odgovaraju toj ruti, pronađeni delovi aviona odgovaraju kretanju okeanskih struja iz Južnog Indijskog okeana. Nije procurio ni jedan vjerodostojan dokument koji bi potvrdio prisustvo aviona na ostrvu. Nije pronađen ni jedan svedok čije bi tvrdnje bile potvrđene nezavisnim dokazima. Zbog toga većina stručnjaka ovu teoriju smatra veoma malo verovatno. Može li se ovaj Boeing hakovati? Povremeno se pojavljuje tvrdnja da je neko preuzeo kontrolu nad avionom daljinski. Današnji stručnjaci za sajber bezbednost smatraju da je veoma teško, praktično neizvodljivo, daljinski preuzeti potpunu kontrolu nad ovim avionom, na način na kako se to često prikazuje u filmovima. Iako pojedini sistemi aviona imaju digitalne komponente, nije pronađen dokaz da je MH370 bio žrtva takvog napada. Ova mogućnost ostaje uglavnom u domenu spekulacija. Kada se saberu svi dostupni dokazi, većina stručnjaka smatra da teorije o klasičnom terorističkom napadu imaju malo uporište. Razlozi su jednostavni. Nema zahteva, nema preuzimanja odgovornosti, nema potvrđenih terorističkih veza putnika, nema dokaza o bombi. Nema potvrđenih tragova nasilnog preuzimanja aviona. To ne znači da je otmica nemoguća, ali znači da za nju trenutno nema dovoljno dokaza. Posle više od godinu dana potrage dogodilo se nešto što je prvi put dalo konkretan odgovor na pitanje gde je avion završio. Na udaljenom ostrvu u Indijskom okeanu pronađen je deo krila. To je bio prvi fizički dokaz da je MH370 zaista završio u okeanu. Ali taj pronalazak otvorio je nova pitanja. Kako je deo aviona doplovio hiljadama kilometara daleko? Zašto nije pronađen ostatak olupine? I zašto crne kutije nikada nisu pronađene? Sada dolazimo do dela gde kreće najskuplja potraga u istoriji avijacije. Već u prvim satima nakon nestanka krenula je međunarodna potraga. U početku su svi bili uvereni da je avion pao u Južno Kinesko more. Tamo su poslati brodovi, helikopteri i avioni iz Malezije, Vijetnama, Kine, Singapura i drugih zemalja. Ali nije pronađeno apsolutno ništa. Ni trag goriva, ni sedište, ni prsluk za spasavanje, ni telo, ni najmanji deo aviona. To je bio prvi znak da se dogodilo nešto mnogo komplikovanije nego što je iko očekivao. Kada su analizirani podaci kompanije Inmarsat, postalo je jasno da je avion najverovatnije završio daleko na jugu Indijskog okeana. To je promenilo sve. Umesto relativno plitkog mora, potraga je prebačena u jednu od najpristupačnijih oblasti na planeti. Područje koje su istraživači morali da pretraže bilo je ogromno, veće od mnogih evropskih država. Ispod površine nije bilo ravnomorsko dno. Naprotiv, postojale su podvodne planine, duboki kanjoni, vulkanske formacije i oblasti koje nikad ranije nisu bile detaljno mapirane. Na pojedinim mestima dubina prelazi 6000 metara.
Za poređenje, Titanic leži na oko 3800 metara dubine. To znači da je moguće da se MH370 nalazi gotovo dvostruko dublje. A da li znate kako se traži avion na toj dubini? Mnogi zamišljaju da brod jednostavno plovi i gleda dno. U stvarnosti, potraga izgleda potpuno drugačije. Specijalni brodovi vuku uređaje koji se zovu side-scan sonar. Ti uređaji šalju zvučne talase prema dnu okeana. Na osnovu odbijenih talasa pravi se detaljna slika morskog dna. Ako sonar primeti nešto neobično, veliki metalni objekat, motor ili deo trupa, na to mesto se šalju podvodni roboti sa kamerama. Problem je što se pretražuju hiljade kvadratnih kilometara. To može da traje mesecima, ponekad i godinama. Mnogi se pitaju zašto jednostavno nisu pronašli crne kutije. Odgovor je komplikovan. Svaki avion ima dva uređaja koje nazivamo crne kutije. Jedan beleži razgovor u kokpitu, drugi beleži parametre leta. Obe imaju podvodne akustične predajnike koji emituju zvučni signal nakon kontakta sa vodom. Ali, taj signal traje oko 30 dana. Posle toga, baterija se isprazni. Pošto niko nije znao gde se avion nalazi, vreme je isteklo pre nego što je pronađena prava oblast za potragu. To znači da je najvažniji trag nestao zauvek. Dana 29. jula 2015. godine, gotovo 17 meseci nakon nestanka, na ostrvu Reunion istočno od Madagaskara, jedan radnik koji je čistio plažu pronašao je veliki deo avionskog krila. Na prvi pogled nije znao šta je, ali kada su fotografije poslate stručnjacima, usledio je šok. Radilo se o flaperonu. A sada ukratko da objasnimo šta je flaperon. Flaperon je pokretni deo zadnje ivice krila. Kombinuje funkciju zakrilca i elerona. Njegov zadatak je da pomaže avionu pri upravljanju i stabilnosti, posebno tokom poletanja i sletanja. Na unutrašnjoj strani pronađenog dela nalazili su se serijski brojevi. Ti brojevi omogućili su proizvođaču da utvrdi poreklo dela. Rezultat je bio gotovo nedvosmislen. Flaperon je pripadao avionu, upravo ovom avionu koji je leteo kao MH370. To je bio prvi fizički dokaz da je avion završio u Indijskom okeanu. E sad, da li je to značilo da je misterija rešena? Ne, naprotiv. Otvorilo se novo pitanje. Ako je more uspelo da izbaci flaperon na obalu ostrva Reunion, gde je ostatak aviona? Zašto nije pronađen trup, motori, crne kutije, a odgovor leži u okeanskim strujama. Indijski okean ima jedne od najsloženijih morskih struja na svetu. Laki delovi aviona mogu mesecima ili godinama plutati površinom. Za to vreme vetrovi i struje ih nose hiljadama kilometara. Neki delovi mogu završiti na Madagaskaru, drugi u Mozambiku, treći na obalama Tanzanije, četvrti možda nikad ne stignu do kopna. Upravo zato pronalazak jednog dela ne znači da se olupina nalazi u njegovoj blizini. Narednih godina pronađeno je više desetina predmeta za koje se sumnjalo da potiču sa MH370. Međutim, nisu svi potvrđeni. Među potvrđenim ili vrlo verovatno povezanim delovima bili su delovi unutrašnjeg panela, delovi horizontalnog stabilizatora, fragmenti krila, poklopci i spoljašnje oplate, delovi kabine. Većina njih pronađena je na obalama istočne Afrike i ostrvima u zapadnom Indijskom okeanu. Njihov položaj uglavnom se poklapao sa modelima okeanskih struja koje su razvili okeanografi. To je dodatno ojačalo zaključak da je avion završio u južnom Indijskom okeanu. Zanimljivo je da pronađeni delovi nisu pokazivali jasne tragove eksplozije u vazduhu. Nisu pronađene karakteristične deformacije koje bi ukazivale na bombu ili raketni pogodak. To ne dokazuje da eksplozije nije bilo, ali čini takav scenario manje verovatnim.
Neki stručnjaci su analizirali oštećenje flaperona i zaključili da su pojedini pokretni delovi bili u položaju koji bi mogao odgovarati nekontrolisanom udaru u more, a ne kontrolisanom sletanju na vodu. Međutim, ni oko toga ne postoji potpuno jedinstveno mišljenje. Zašto olupina još nije pronađena? To je pitanje vredno $100 miliona. Najverovatniji odgovor je da se glavni deo aviona nalazi u oblasti koja još nije pretražena ili nije dovoljno detaljno pregledana. Ako je avion pri velikoj brzini udari u okean, mogao je da se raspadne na hiljade delova. Veći delovi, poput trupa i motora, brzo bi potonuli na dno. Manji i lakši delovi mogli su godinama da plutaju. Na dubini od nekoliko hiljada metara olupina može ostati gotovo netaknuta decenijama. Bez precizne lokacije, pronalaženje jednog aviona na dnu okeana liči na potragu za iglom u plastu sena, samo što taj plast sena veći od pojedinih država. Pronalazak flaperona dokazao je jednu stvar. MH370 nije nestao u vazduhu. Avion je završio u Indijskom okeanu. Ali koga je tamo odveo? Da li je to bio pilot, kvar ili nešto sasvim treće? U narednom delu povezat ćemo sve poznate dokaze i analizirat ćemo svaku glavnu teoriju redom. Nećemo ih samo nabrojati, već ćemo ih oceniti prema tome koliko se dobro uklapaju u činjenice, a koliko ostavljaju neodgovorena pitanja. To će biti svojevrsni sud nad svim najpoznatijim objašnjenjima nestanka leta MH370. Šta danas zaista znamo? Pre nego što počnemo sa teorijama, važno je da odvojimo činjenice od pretpostavki. Ovo su stvari oko kojih među istražiteljima postoji veoma visok stepen saglasnosti. Prvo, MH370 nije nestao odmah nakon posljednje radio poruke. Satelitski podaci pokazuju da je leteo još skoro 7 sati. To nije teorija, to je potvrđeno analizom komunikacije sa satelitom Inmarsat. Drugo, avion je napravio veliki zaokret nazad preko Malezije. To potvrđuju vojni radari. Treće, transponder je prestao da emituje signal neposredno nakon prelaska između dva kontrolna centra. Četvrto, nije upućen nijedan Mayday poziv. Nije prijavljen požar, nije prijavljen kvar, nije prijavljena otmica. Peto, delovi aviona pronađeni su na obalama Indijskog okeana, potvrđuju da je avion završio u tom regionu. Sve ostalo je pokušaj da se objasni zašto se to dogodilo. Teorija broj 1. Samoubistvo pilota. Ovo je danas najčešće pominjena teorija, ne zato što je zvanično potvrđena, nije, već zato što se, po mišljenju mnogih stručnjaka, najbolje uklapa u niz poznatih činjenica. Kako bi taj scenarij izgledao? Pilot namerno menja kuc, isključuje transponder, ne javlja se kontroli leta, zaključava vrata kokpita. Programira avion da leti prema jugu ili ga ručno vodi do željenog pravca. Putnici i kabinsko osoblje prema ovoj teoriji kasnije ostaju bez svesti zbog nedostatka kiseonika ili drugih okolnosti dok avion nastavlja let na autopilotu. Na kraju, kada ponestane goriva, avion pada u okean. Šta podržava ovu teoriju? Mnogo toga. Zaokret nije bio haotičan, izveden je veoma precizno. Ruta je prolazila kroz navigacione tačke koje dobro poznaju profesionalni piloti. Nije bilo komunikacije, nije bilo pokušaja prinudnog sletenja, nije bilo zahteva za pomoć. Sve to više podsjeća na niz svesnih odluka nego na iznenadni kvar. Sad, šta je problem kod ove teorije? Najveći problem je motiv. Zašto bi iskusan pilot to uradio? Nema oproštene poruke, nema dnevnika, nema pisma, nema potvrđene dijagnoze teške psihičke bolesti. Nema direktnog dokaza da je planirao samoubistvo. Drugim rečima, ova teorija najbolje objašnjava kako, ali ne objašnjava ubedljivo zašto. Dolazimo do teorije broj 2, požar. Ovo je dugo bila jedna od glavnih hipoteza. Šta ako je avionu izbio požar? Na primjer, u elektronskoj opremi, u prostoru za elektroniku ispod kokpita ili zbog litijumskih baterija u teretu. U tom slučaju,
piloti bi pokušavali da se vrate prema najbližem aerodromu. To bi objasnilo veliki zaokret. Šta ovo ne objašnjava? Ako je požar bio dovoljno ozbiljan da onesposobi posadu, kako je avion zatim nastavio da leti još skoro 7 sati? Zašto nije došlo do brzog spuštanja? Zašto nije poslat Mayday, odnosno poziv u pomoć, dok su piloti još mogli da govore? Ova teorija objašnjava početak događaja, ali veoma teško objašnjava njihov nastavak. Teorija broj 3. Dekompresija. O ovoj teoriji smo već govorili. Ako avion izgubi pritisak, ljudi postepeno gube svest, autopilot nastavlja let, na kraju avion ostaje bez goriva. A šta je ovdje problem? Dekompresija ne objašnjava zašto je neko isključio transponder, niti zašto je promijenjena ruta. Teorija broj 4. Otmica. Možda je neko preuzeo avion. Na prvi pogled to deluje moguće. Ali kada pogledamo dokaze, pojavljuju se ozbiljni problemi. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost. Nema zahteva, nema pregovora, nema dokaza o nasilnom ulasku u kokpit. Nema potvrđenih terorističkih veza putnika. To ovu teoriju čini mnogo slabijom nego što se često predstavlja. Dolazimo do teorije broj 5, a to je vojna intervencija. Jedna od najpopularnijih teorija zavere kaže da je avion slučajno oboren, a zatim je sve prikriveno. Ali, ako bi veliki Boeing bio pogođen raketom na velikoj visini, verovatno bi ostavio veliki broj ostataka na relativno malom području. MH370 je prema satelitskim podacima nastavio let satima. To se veoma teško uklapa u scenario obaranja. Teorija broj 6. Sletanje na tajnu lokaciju. Možda je avion sleteo na skriveni aerodrom. Ova teorija je veoma popularna na internetu, ali ima ozbiljan problem. Boeing 777 zahteva dugu pistu. Skrivanje tako velikog aviona sa 239 ljudi gotovo je sigurno uključivalo veliki broj ljudi, vozila i logistike da pomognu. Do danas nije procureo ni jedan poverljiv dokaz koji bi potvrdio takav scenario. Što više ljudi učestvuju u nekoj tajnoj, veća je verovatnoća da će se ova tajna otkriti. Posle više decenije, za ovu teoriju i dalje nema čvrstih dokaza. A šta kažu nezavisni stručnjaci? Kada se pogledaju analize iskusnih istražitelja avionskih nesreća, bivših pilota i stručnjaka za bezbednost letenja, može se primetiti obrazac. Mnogi smatraju da namerna promjena kursa iz kokpita najbolje odgovara dostupnim dokazima, ali isto tako naglašavaju da bez olupine i crnih kutija to ne može biti dokazano. To je važna razlika. Najverovatnija teorija nije isto što i dokazana činjenica. A šta je danas zvanični zaključak? Ovo mnogi iznenadi. Zvanična završna istraga nije zaključila uzrok nestanka MH370. A razlog tome je jednostavan. Bez glavnog dela olupine i bez crnih kutija nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi šta se dogodilo u kokpitu tokom posljednjih sati leta. To znači da je slučaj u formalnom smislu i dalje otvoren. Posle više od 10 godina, jedno pitanje i dalje nema odgovor. Da li će MH370 ikada biti pronađen? Danas postoje nove ekspedicije, napredniji podvodni roboti i nove teorije o mestu pada. Ali da li je to dovoljno? U posljednjem delu videa govorit ćemo o tome šta se dešava danas, zašto je potraga ponovo pokrenuta, koje su šanse da avion bude pronađen i šta bi crne kutije mogle da otkriju čak i posle toliko godina. Mnogi misle da je potraga odavno završena. To nije tačno. Iako je najveća međunarodna potraga okončana pre nekoliko godina, interesovanje za pronalazak MH370 nikada nije potpuno prestalo. Nakon završetka prve velike misije, mnogi stručnjaci smatrali su da je pretražena pogrešna oblast ili da je područje jednostavno bilo previše veliko. Kako su se razvijali modeli,
okeanskih struja i analizirali novi podaci, pojavile su se nove procene mogućeg mesta pada. Zbog toga je privatna kompanija Ocean Infinity, koja se bavi istraživanjem morskog dna pomoću autonomnih podvodnih robota, izrazila spremnost da ponovo pretraži deo Južnog Indijskog okeana. Njihov model saradnje bio je neobičan. Pristali su da budu plaćeni samo ako pronađu avion. Drugim rečima, nema pronalaska, nema isplate. To pokazuje koliko su bili sigurni u svoje analize, ali i koliko je rizik bio veliki. Tokom 2025. i 2026. Malezija je ponovo podržala nastavak potrage u novoj oblasti zasnovanoj na ažuriranim analizama mogućeg mesta pada. Do trenutka kada snimamo ovaj video, glavni deo olupine još nije pronađen. Sad, ostaje još pitanje da li bi crne kutije još mogle da rade. Ovo je jedno od najčešćih pitanja. Odgovor je i da i ne. Baterije koje napajaju podvodni signal odavno su ispražnjene. To znači da crne kutije više ne emituju zvuk koji bi pomogao u pronalaženju. Ali, podaci u njima ne zavise od baterije. Ako uređaji nisu ozbiljno oštećeni prilikom udara ili korozije, postoji mogućnost da se informacije i danas očitaju. To se već dešavalo u drugim avionskim nesrećama. Drugim rečima, čak i posle više od 10 godina, pronalazak crnih kutija mogao bi da pruži ključne odgovore. Sad, šta bi crne kutije mogle tačno da otkriju? Ako bi, recimo, bile pronađene, istražitelji bi mogli da saznaju, na primjer, da li je neko namerno isključio sisteme, ko je bio u kokpitu tokom poslednjih sati, da li je bilo razgovora između pilota, da li je došlo do požara, da li je avion izgubio pritisak, kako su radili motori, kada je nestalo goriva, pod kojim uglom je avion udario u okean. Moguće je da bi upravo one konačno rešile misteriju staru više od decenije. Da li su porodice ovih nesrećnih ljudi dobile odgovore? Za većinu porodica ne, nisu. To je možda i najtragičniji deo cele ove priče. Nisu dobili mesto na kojem mogu da zapale sveću. Nisu dobili telo koje mogu da sahrane. Nisu dobili konačno objašnjenje. Neke porodice i danas veruju da će avion jednog dana biti pronađen. Druge smatraju da će istina zauvek ostati na dnu okeana. Bez obzira na različita mišljenja, gotovo svi dele istu želju, a to je da konačno saznaju šta se dogodilo njihovim najbližima. Posle svega što danas znamo, možemo izvući nekoliko zaključaka. Prvi, avion nije nestao zbog magičnog događaja. Drugi, nije nestao sa radara zato što je postao nevidljiv. Treći, postoje veoma jaki dokazi da je namerno promenio kurs. Četvrti, satelitski podaci ukazuju da je leteo sve dok nije ostao bez goriva. Peti, pronađeni delovi potvrđuju da je završio u Indijskom okeanu. Ali zašto je do svega toga došlo, to i dalje ne znamo. Bez glavne olupine i bez crnih kutija, svaki odgovor ostaje nepotpun. Zbog toga je važno razlikovati najverovatniju hipotezu od dokazane činjenice. 8. mart 2014. godine. Jedan avion je nestao. 239 ljudi je nestalo zajedno s njim. Ali MH370 nije samo priča o jednom avionu. To je priča o granicama moderne tehnologije, o tome koliko još uvek malo znamo o sopstvenoj planeti, o ogromnim prostorima okeana koje je čovek tek delimično istražio i o porodicama koje više od 10 godina čekaju odgovor. Možda će jednog dana sonar otkriti oblik na dnu okeana. Možda će podvodni robot poslati slike olupine. Možda će crne kutije konačno ispričati poslednje minute leta, a možda će neka pitanja zauvek ostati bez odgovora. Ali dokle god postoji mogućnost da se pronađe istina, MH370 neće biti zaboravljen, jer iza broja leta, iza radara, iza satelitskih signala nisu bili samo podaci.
bili su ljudi. Moje ime nije važno. Važne su priče koje ostaju iza nas, baš poput ove. Priče koje traže odgovore, ali nikada ne prestaju da nas podsjećaju na ljude koji su bili njihov deo. Vaš gospodin X.